Ninsabu fl-imsida quddiem l-iskola tal-Junior College fejn 3 studenti ġew arrestati wara li l-pulizija ġew informati li kellhom possess ta' droga hawnhekk f'din l-iskola fejn jattendu aktar minn 2000 student. Jirriżulta li l-pulizija rċevit informazzjoni li kien hemm studenti li kienu qed jabbużaw mid-droga fil-kulleġġ u għalhekk wettqu rejd u kienu arrestati 3 studenti. It-3 studenti qed jiġu interrogati mill-pulizija fejn mhux esklus li jitressqu l-qorti. Fl-istqarrija l-Università li tmexxi l-Junior College qalet li l-amministrazzjoni tal-kulleġġ qed tistenna aktar informazzjoni mill-pulizija u minn hemm mistennija jittieħdu passi dixxiplinarji kontra l-istudenti. L-amministrazzjoni tal-Junior College qalet li jkommessa li toffri ambjent san lill-istudenti li jkomplu bl-istudju tagħhom post-sekondarju f'dan il-kulleġġ u jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex l-ebda abbuż fl-imġiba tal-istudenti ma jiġi ittollerat. Fl-istqarrija l-amministrazzjoni ttemtejt li s-sigurtà hija ta' priorità u l-istudenti kollha li jidħlu fil-binja tal-Junior College iridu juru l-student card li tinħareġ mill-awtoritajiet tal-kulleġġ lil kull student irreġistrat.